tanggo kasi kung maaga ko nagtutulog ako. Thank you.
Aduh, nak kayaknya iso nak kabere deh. Ngabe? Mulai teh. Oh. Lagi sih mate. Kamu gede namin kan? Mau lihatnya mah di Tuhan, mau lihatnya mah di kita selalu nak. Pokoknya kami do naburu galgari rohab. Mana mardongat tuh, sopa marhula-hula, milik marburu. Ala ni sokam tuhami hula-hula di patukaho makan dari itu. Dan daru pasu-pasu nyak hula-hula di salori patah. Pasu-pasu na gudang roka nasional. Sialas ni roka po na buru. Di patukaho dia kapanguru pion. Tu hula-hula tidak kasih trikion. Ang dia mah habis ya hula-hula markas ditangkang. Marpangiluan selamat dari batang di tangyang kami asa di pasu-pasu Tuhan lagi nama baik pihak wakil usaha baik pihak pegawai baik pihak petani nggak boto di bataro harus di pasu-pasu jadi bungalas rokan nami tapi nasa minak kami Tuhan yang katupak nauli tupak naringkan jadi pe siap kami hula-hula tentu poholan nabi dohona buru dalam masuk-masuk kamu asa wakati kinaling roh akan na pinalumehon ni mata himak kami dari namin saya pun magodang may jala siolo yajar jika keluarga ni kamu akan mamburu oke par musik kami asal di pasokan dua-dua binasa ni siat karena tabuhudo orang guna hors mana hors lohoguluna orang mahamin Allah mamuholi akan simalukin na puro namin alay bete sayo bubuhat kami nakadingan nunga di pasah sampar Tuhan namar-namar ang gibo parang putera ni Stepang kasi wak siya itong manarito na nakana puro marariya ba sampar ba olo nasagari ang bagul sampar doho air minum madaping nga olo alana sa tumulak na puro ya batak ko nakading ay karo sampar oh aduh ham satu menit itu ni. Di marani yang mamu akaburu nami. Ate. Soni mang ngasih kopi. Baru sing kami. Orang mahamin Allahumma mohoni akang. Nabur nami di bawah setikon pamang kodang nahu bagusi. Jolo mau bakat. Pesta namo, Ido, pesta la siroja, no. Bolu batalo pa tayo. Hindi marana ng puro, ako siya na pagpapuro. Satu na bari, satu na barno. Dito ang po ni kono so. Ido moholi, si bali ka na po. Ya.
Sama saya namanya permisi kami. Horas, horas, horas. Cuma si kope sian rada ni pamurun nami do rada bere nami. Kope wasa kaima tu kita namar dongak tubuh mo parno puta si rada na pato. Rada bulut cara gitu atau batua. Strik doh boru. Roma hamu bapak tua. Roma hamu. Upasa kami patikiano tu kita. Tino parno puta si rada na pato. Raja bulun, bapak tua, saragi tua, doh munte tua, strip doh boru bere, Roma mama, maralis pahamu, dia ke bapak tua nami, partik dia nanu bahasa tabi itu hamu, torok doh bapak doh puta si raja parna. Saulak ngai hugoraho dihita po pardo puta si raja parna partikianon upasa taima tu hamu raja bolon para gitua tambah tua triplo pute tua do boru bere marsuara hamu bapa mol na manolobi do hamu asa ulun jatuh kami acara mau lihat madihamuna hanggi nami di peperannya putra raja Neabator dihita mau lihat menjadi bolotung di Panjalangoni penon di Haroro nami peperannya putra raja Neabator niba terus marwata soal lima mau lihat mak mana lobi gabe mana lobi horas siapa parno putra raja bolon si kas siapa parno putra do si raja Neabator. Pepeu pasal kami bapartikianon tu pariban di suhut nama ngala boru sinabela pariban di suhut pariban di babakon nama ngangkat dirina kabariban di suhut nyom mikon si bago ko suarao mar suara hamu yaka ilang muda nami akapung kami siapa riban di bapak tuakon nama ngala boru sinabela nah dia pergi mana? Kalau dihakau perak lo hula-hula pak suara mana sih dari suara sok foto kami sekarang pak Iba. Nah maksud molor rape hamunun dohot hula-hula sinabela di hamu kabariban ni na tua-tua marsuara hamu amang dirna ho maksud Bukuraw kami sa ulang namin pariban ni suhut na mga labor sinabela nah manolopi naman siya pariban ni suhut gabi mo tala horas ninaraku niya tak nakolabal madokoni rakdo hula-hulay ha rakdo ito hola oh no hola madokoni be ngamo lihat mo roho madokoni kam ate main udah jadi soalnya bay
Tiba-tiba disuruh akan mangalak guru sinabela sauduran mana sida do tulang dihulog nabi sinabela. Oleh tema opeu pasatanga pertikiano. Tudo ngasahuta. Do ngasahuta. Sorry ma, Dios ni roha main. Ay godang so ilo, Dios ni roha panasaw. Ngaman lu pinasida di pansalakoni penon hami akan naman ngasahuta ni na sida ope. Pinasama caron mengarani mahamu perjolo tortor dong madohata sian tulang kami situ morang dihita hasuhuton ala nasahan nama carot tu hula asa mengarani hita sudah hita disol Boru namin mo. boru ibarat ibaknya pengaradian Acaro. nama caro akasidua nabun di tulas situ morang no seriok petulang alas tuhamu na partikiano di tulang kami situ orang kamu memang orang harus raja nabi raja bulu Jadi mau latih mari hamu raja di pamurun nami staka. jadi Kita tulang situ morang. Roma hita. Sosoni mari kada mangkoparan ni kuto situ morang situ ama. Nadong di utau. Rama hita. Sosoni nak kaburu nami. Mangarani hita sama masuk kita. di somma kita di jolo coba nomu betul lah mo sedih kita nomu sano pahita alana mamer situasi promo papa promo kata mutomu opungon akama muda nami ngasih apa dapat soge alana tulang jadi kotong-kotong tadi sol isok kita nomu opungon akau tulang situ orang Sebenarnya ini kita sit morang sibitwama. Lumomi mari kada mang dapat tabi di utau. Lu kama kami na puro nabi. Roma hita, saudura pa hita. Ito jo ano ko pesi bay mau jadi bay jo setugun hunduli. Ajo ka mano setugun hunduli ada na hami ka maupun situ orang orang mengarani berapa jo mang setugun hunduli asa di jo nona ka aga kana ba tubuh. Jadi memang baru nama ada yang Jadi mau lihat di Hamuna tulang nami Raja Sidumora. Raja nami ada menjadi saud natarpai mahami. Naujui di Barsar Majuan Burumuna ima inanami apugay paduburo ng parjolo para sa nitulan. Iba sa tamudo pagbuwa na mamukha kami ginagri buhit. Na marhiteo di muna tulang pasapasa muna boy kami sa boy kami niyan dinagri buhit para dopon yak raja ng masalpa namin ima tulang apong doni dina pinasa muna na utwi sa matadya na hami muna nung ay takas iman na pinatniyaw muna apong nami tuwapong sen apong ka muna sa jamuran tuwapong nami tuwapa nami sa matapapong muna ima papong nami Joy Pado si Tanggang na madalo
pisau alasan tulang dan nagabe bumarang menandapami bumasi kompami upani posami tulang tuinganan na nasikop apeda kuingot tami na tuari magbuat siyan lubuk pakam jadi nga takinanya tulang nang sa na mahira-hira sa 10 menit na tulang baru tulang jadi nauli memang bolo pay mountain namu nauli alay nga sangat song kami buamang bro buti matulang mall ng sampak dudong tulang mall no pe pa tulang ba tulang radi maron tulang non labi tal hora oke tadi ope amang parko sinami dinausahat nungay di bago di alaman nami tulang namin na burjor situ orang sepitu amat alan yon amang parko sinami asa hutamu muhami diharoro ni katulang nami do akan tulang nami inang bau nami padang porong mono naman orang nasida kemarin tempat nadia Oras na tulang. jadi memang baru Mau liatin na dia mendarat asa tu sikop hupasa tami so Atawang maduro at kanabilang natulang namin nasa sanggul mara taong manang rudang nami o na masuk tulang akaharbel na guni na kanat tulang maduro ataw tulang anak pa atawang mo sa ido jadi mau lihat mak
Horas madihamuna raja di pamoron nami. Orang semua tulang, orang mana tulang? Di parsaur matuhan ni amang moro nami. Opo Zoe Paldo. Gabi. Si Tanggang. Rodo hami tulang muna situ orang. Batu duhon holong nami. Nama regel ko kamu. Gabi tulang. Jadi ada orang soal pasat kami. Amang moro saur ni sibiri tondi. Idong rohana aminian. Amang moro asa hugo hihabizo sibiri tondion marhite-hite akan hasatanna tuak kaburu nami nadi hutaon do tuhamu pairu di su do panggongomi do kana si koman nongguare mang borma bol hurak kami Mau lihat matulang. Opunta parjolo marto koto sala putih pinukan na parjolo yutono na parpuri. Namang yuto do hita tulang jar kapore nya kabuto na parjolo. Alai tulang dan namang oro sana muna. Tuhana kapar kelengan muna marga si tanggang. Idok na tua asing dolok asing siaporna asing luat asing para tonda. Molo pedi hatau tulang na kirim saluna na binonya kana tulang nami. Ima harus berpikir manang nomor duduk gak betul orang na. Molo na lo pasahaton. Harus berpikir do. Angkat tulang nami do na tulang nami. Gak betul orang nang pasatan nang pasat tulang be. Sudah buat tema tulang. oh mulai lima Oh, dan kepala pemasahan. iya Jadi mau tuh ngadong udah beda tarim tulang pakohin orang kok. jadi tak sona mang boro Gabi mah tuh. lauli mang boro sona mang boro ido asing dolok asing duhuna asing luat asing ruhuna jadi dan somal tapa masa di luar tosoni jadi lauli memang boro jadi ido rohana memang boro Gabi mah tulang. perjolo do rudangon hataon nami sekaligus manon sibiri todi hataon nami saluna wa mang boro Gabi mah tulang jadi pasatan itu yang mah perjodoh. oh do ido Jadi ada orang so kita tulang gabi godang na so mangana itu anggap kapi na gusto Iya. Dihita Iya, iya, suhu bolon. di pasakol masuk Suhu bolon naikro tulang ta pasahapot si dagarom manang raja di dudu. Rudang na jagar namar padomon asa jagar jolma tubu jagar jolma sorang paso ni pertodin tulang ta tuhita pinus ni todina margas tanga tarlu mobi nasian negeri dolok bui asa takas pamoga dia kamangudaku narosa toba dia kalaku narosa desa nawalu doh tidak ama kaboru bere Sarang saluna doa kapaupu dinala patahato na kapaupuson mabuan majalo rudang na jagar hina ikom masopa do taga jari sapur mangalap adat namar nido bisi ikom mangalap sagam mahita marinteo ridi sitio sora asa pangarani kita suri ngabe orang muda oke be asa kita tulang sebodana mau gak itu tulang Didos ni rohana minyak kada pinus ni totimon. Andia masongan ya kaberemok kami. Sar maju apa upatama udah tulang. mau lihat ema amang boro ido tutu asal pasatame rudang na jagar tu amor aja di pamoron nami asimaruan Tuhan bisa luhut koparan yang mang boro nami na saruma tuaw jagar madianak jagar di boru di pasu-pasu Tuhan mamu saluhuna ibebati nami Parumain mana majalo parumain. Asira parumain borsinaga inang sida baru. Dan ido makasaton alai ibaca tempat nan se kisi sada naik. Tempat ni sida karuni. asal pasatame rudang na jagaron turun dari pamoron nami beda manggodang nomor tusi Wahai kita wahai.
Jadi mah Oh ya teman-teman, amang boro jadi lubo na di hamo sa luhod
Poparan ni amang boro nami na sa Urmador. Sabi nga ito lang. Hindi na usahat kami ito. Di bugo ni alaman muna. Di ba sa Urmador ni amang boro nami on. Lumatakas na king. Pumasahat kami. Rudang na jagari. Mawala natin nga ito lang. Asimaruhan ni Tuhan. Di paso-paso Tuhan maamu sa luhuk na poparan ni amang boro nami na sa Urmador. Sabi. Jagar maamu sa luhuk na di anak. Jagar ng diguro. Suwastawan ni na king. Amang boro. Sabi. Suwang-suwang ni na king. Alam kami ako mga ito raw. Mula-mula namin ro. Perlu sa bahay na. Sa ibagoy. Wait. Suwang-suwang ni na king amang boro. Gabi nga ito lang gabi. Bila jinusong ni aka natulang muna paliran namin. Bora si Brito di suwang ni marisi dotong do eme na marluto. Gabi nga ito lang. Tangyang namin to Tuhan ni. Di sa luhuk mo para niya mang boro namin na sa Urmador. Marludo nga pangumuan. Marludo pa sa ni Tuhan. Marludo gabi ng parhorasan. Matututo lang. Asa na po sulod na dua-dua. Bir ko kibaul-baul pasalongan. Firma koordini sa luhuk mo para niya mang boro namin sa Urmador. Luzu-luzu ma nakapasamola. Matututo. Jadi songoni mamang boro asawa to kami so songat cara nami luboy bi to ka bapakku na dihutok ta songon ma ate akadi kadamang inaruhan nami do sumaruhat tate perjulu masih kami dugen lo pasatani to ka bapakku ate songoni mate olo jadi dihita sada mahatatta te jadi mah amang boro na boro Gabi nga ito lang. luboy bi malihamu saluhut poparan ni Raja Nebaton Raja Sitepak kuidahami doang tunguli si tutu dengan pulau tadi bersanarion di pasar majon yang morunami opu jai padon Mawala natin magulang. tangyang nabi betul doang tadi bata parang ngabasai di pasar Tuhan mamu masih amin-amina soal apa nih gaul mas tukul-tukul langsung suat di rubiah asana apa soalnya na dua-dua badi galu bagabi tu udah posita doan hari ini hamur dan pamoron nami si Raja Nebaton si Raja Stepang namar-hamarangi bagabi itu nigad doamu masih pauloloan suasana ni mamang boro di hamuna saluhuna poparan ni mamang boro nami na sormato Gabi. pangiduan nami siap tulang muna si tumorang ikos sadaro hamuna dusro hamuna marsiadu hamu amban na lumenggan di napaborhat to namang boro nami Gabi. marsiadu hamu unang marsituganan unang marsi pasompuan ido pagiduan nami di pudinya amang boro nami botol nami ma hinauli ni amu saluhna akapo parangna asirohan Tuhan di pasu-pasu Tuhan mahamu saluhna yan ako kamu dulu namo apa pagkaralaman ko tuturuan zupa mo legio dilo hata na dua-dua lo masih dijual ng sekolah minabuan mana tudia dia amu mangula popara niya mangboro namin na sa Urmador di pasu-pasu Tuhan may saluhut dala di mahamuan Matututo. tangyang namin tutuhan di pasu-pasu madihamu hagabio di loob Tuhan madihamu hagabio saluhut na dia kapaparan ni amang boro namin tutu uboto hamido gabi do amang boro namin titir marana titir marburu marpahopu si anak marpahopu si buru jalanunga marnono itu temang boro Gabi ako ito lang. Ako ito lang. tanyang namin itu Tuhan lu bisa mani aku salut paparana di pas-pas Tuhan mamu dabo sol na dua-dua balgado tiang di rumah balgado tiang di soko di pas-pas Tuhan mamu gabi mo paran ni amang boro namin akaraw poso Matututo. jadi gohan namin amang boro ada pargirlengo siya kami no Mawala natin ito lang. tulang muna ulus panggabi tupaparan ni amang boro namin sa Urmador lohot tuwa ka hamu namar-hamarangi Gabi. dua anak ni amang boro namin Tulang. Tulang. dua Dua. Bapak Jai Padu. Oh, dua. Ayo. ayo kayo di tangan ni suruh guluin ni amang boro Oh, mawala natin maagit dyan na orang. dua anak opak boro Mawala natin ito lang. Risma Sadabi Oke. Tulang. 2 anak. Opak boro. Risma Sadabi. 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 2 anak. Opak boro
Jadi tu anak ni anak siakangan. Saya Tapi itu tu boru ni anak siakangan. baru Saya baru tu yang akun ni anak si nomor 2. Saya siap. baru pertemuan mah. Tu selalu bawa pusia boru. Siang nawati. 10. Baru saya mau usia Mang Boro tu amu nama lagi. Tu nama lagi. Kakas taboto. Amang udah kena satu bate. Iya. Mor Ido. ima. Amang Boro nami orang masih dohon. Iya. Mor sarong pendek. Amang udah anak-anak kan. Jadi Oke. onom ibu tu memang Boro nami orang teh. Halo. Risya lebih. Jadi Jadi kalau nong usaha tu nono nake, amar nono. Saya matu nono. sekali. Baru nak kok mamusia Mang Boro. Topung opung ni aka berena miome segicam. Saya Usia. Saya mamusia tuhamu aka Mang Boro nami. Nama nuturi ulau non. 20 mah Amang Boro. Jadi natulang. Mau lihat ya mak, soalnya mak ulus sifat satu nami Amang Boro. Jadi si marwatiwan di pasu-pasu Tuhan mamu saduhna poparannya Amang Boro nami nasaurna tuh. Hata ni tulang ta tanya pukta napar dulu anak baru boru nak ini 2 anak opak boru 5 jolo maju teh. Iya iya Oke. iya iya ini perjolo perjolo apa anak dua boru. Bodi dia kena boru nani nasarong benang parjolo pa orason aka poparanna. Iya, poparanna. Dia ka manguda nani nang parjolo pa orason aka poparanna nama jalo teh. Asa itu mersemoto kamu, kamu marjujuran. Masuk mah 2 Tuh anak, kalau pas ada baru. 2 anak opak boru masuk betul. Bapak jadi pada dokter Papua. Jadi tersono Amang Boro. Ya di Matulang. Atur Amang Boro masuk dia mah loro nami pas atur. Putri Matulang kerok yang mengalap pasu-pasu nanti itu nyanamu nama. Baru butuh buahnya mah mengalir tuh san. Soalnya mah. Iya. Ayo mak. Oke. Pak Jolo, Bapak Joy Pado, baru Papua, baru kota nami na opat, maksudnya mamu isa na jaga jolo. Nah, soalnya mate, pakai kota nami. Iya. Ibu B yang kakak dengan nak. Jadi Amang pada nami. Allah pasahaton ulus manggabi mahami. Tuh poparannya Amang Boro nasor madual. Baik dah Amang godang mula-mula godang sopa godang liat. Laos padong rumah tu godang sampai-sampai. Baik nama nagawin baik. Iya, tunggu mas, tunggu. Iya. Kau yang tahu
Tahu usia tuh. Ya. Langsung kamu sih. Lama-lama lagi. Lama-lama lagi. Iya. No. Iya. Yang lain mana nih? Antara kau nih. Berapa? Masuk mana Paulo? Iya. Siapa dong? Ya. Iya. Mungkin marga dua nak kimurang sikop nak kiningane. Alana adong nagadangan nak kining ono may moto ni na jojon marsare-sare de jadi Iyo. mamang nak kiningane. Ido. Oh, abi ka na matalo to kan? Pasti kok mamang. Iya. Ada orang baru sakara. Ay. Tiga naik. Berarti isorpi madolu. Isorpi dulu. Isorpi dulu. Iya. Nyasa rin naik. Jadi loh, ini isorpi dulu ni na naking ang kau. Ini dong. Ipasa. Dia dong. Nyawa namang udah sumago ko sa orang. Ada ku tandaya ka na poro tamu na naman natin. Iya. Unga be. Sama mo siya, ito nono. Nono. Bakit mo sinay pati lagi? Tunggu di sana rin mo. Nono. Tunggu di sana rin. Sama. Kung nakatilo. Nakatilo na kung mo siya. Ako wala ko sa regalo. Iya. Selamat. Iya. Dua mengorbankan. Bagi kamu, mama koronari na natuturi ulo to. Na natuturi ulo.
bima dia muna tulang namin sa tumat. Alay sa dorang sa itu panuturi sa mga tulangi. Asa patakas jo ka mangudak ko. Unang pitor panuturi na podan hape ka mangudak ko dan na podan. Asa patakas jo ko sa. Gabi. Dihita na marang kita lumoy na sa buwan pasok. So ina mabal kaliro ani tulang ta. Ay adam na mahita na sa napotan. Unang pitor panuturi manang aw na napotan. Hape di hamuna ka mangudak ko. Manang nahabak ko na rosa, siya manang na rosa, pabuwa, hati sa nawali. Isa na mahita na sa magdaro. At akas din natin katulang taka na belum sekolah. Isa na ba? Radero tulang ta. Orang itu panopoli dapotan napeham, kita nang dapotan dope. Dan nagulu di siyaw. Kabe arang kabe. Mada apa ke sudah? Isa dope. Maju betul mau nang dapotan dope. Unang roy mana isa dua inna marso adu dekat pro unang inna dua. Oke, nama tulang. Ada yang belum Iya. Iya. Jadi Sony na Mamang Borwate. Kau ya supaya kamu akan mengudah kesatuan dia mengudah. Kalau na mga turun daw, kalau na makataw daw, amo na mga podo ang katarang punta. Malo nang sikoy na mo asa masao tulang pa. Nabe, okay. So ni matulang. Diak ka pa sa pasang mo na. Dia so. Dia. Buat tu so. Buat itu lang, dan ala di puli-puli di selapongan, dan ala di uli beda ala dapotan, morok peso dapotan pimpano puli dan masalah tulang. Asal menang dapotan, dia kapinu pesennya tak. Bos naruh Mamang Boro. Berani itu. Masuk ke apung jahil, laro tu lah. Dua ikan matalu. Dia. Ngai dia, dulu sih. Kami mamang. Jadi do dia Mamang Boro kote. Gabi tulang. Upakilala kami do Luja muna, Radu muna. Mangatuk daunon boy uli denggan. Kasih naruh di Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan mahamu amang boronani. Beliau kasih pasu margugu hamu. Marbisuk kau memulahon akar siapa toptai. Torok ko para muna. Jumpa sokin no tuwa. Ador haduka do diloko do hati do normo. Pengen sorma Tuhan amang boronani. Dari paupo satu ini satu marnono. Kasih naruh hamuna. Oke. Jadi Sony Mamang Boro. Karingot tu asatan diulus. Naku pasatan si tulang muna. Mau tu Sony be nabutar pasatan yang Boro. Mga juga ulama kurangi roh muna. Dilok na tua-tua. Si titi siop pagolang-golang para huna. Tu Sony be ulus naganya si torok rabulus panggabi. Nabu pasatan itu amo. Tuhat tadi pertama namang go himal pasuna. Ibe kupasama to kababako na di hutaon. May dia pa naki. Nama Bapak. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di hita nomor hula-hula buru. Gabi Mamang gabi. Di ulaon hasa rumah tuaon ni amang boro namin di tikyon. Lalu mau bima di hita nomor hamaran di paparan no putra dua situ orang sebitu amana sangapi. Dia mau kapara nami ahang kinami ngaros ya buana pasuki. Nang siang luar ni hutara munion. Mau lihat tema para sidoli. Totong taulahon diakka na marsipasan sangapani dirahut-rahut ni parhahamaran gion dihita paparan no putra sebitu ama. Kami kamu matutu jadi panitubu dia mangboru tapala dikior sito gulung-gulung kami mapai nudun anggimu nani dapatmu di hutara munion mau lihat para sidoli diamu amang boru nami namar amarangi paparannya putra si tanggang dubo bima diamu pinopar ni amang boru namion
anak parumain boru hela dot pahopu. Dison aka pahopu. Mar pahopu manungai kami mariton nion amang boron ebere ni situmorang. Jadi unang sona ururo hamu. Jago-jago hona madok pahopu tu hami sotung soni dah. Tutur dengan hubungan apalagi sekian. Boleh sohut lain beta dok kamu boy dok. Nah, jadi dia mau aka pahopu nami. Dison rodo hami sian horong ni tulang ni amang boron marga situmorang. Nah di hutan. Ada na jonok pertuturan ina jonok perhudul. Mula pertuturan si solhokna akada mangom mangarosya puna pasugit alai bulu di perhudulon amima diramunion ngarapak kita mangulahon akaulau nadat akaulau silas liroha baidu liroha di hutara munion. Jadi takas do diberi kamu haroron amiate akapo parano putus gitu aman dari ramunion do akabon bere repta kami sudi kutinggal kami akaulau nami wala pajagaron parsaruma tuan ni amang boru namion imagok liroha nami las liroha nami diulau nabi natupangu di sadarion. Jadi dia mau peparan amang boru nami nas hormat Tuhan. Kami dison kuhud dorosian punguan ni sipitu ama. Punguan ni putra tua situ orang sipitu ama. Ala rikondo amang boruon. Di tulang nai marga situ orang ini. Di dohoti mana diikuti mana do punguan ni situ orang sipitu ama. Jadi bolusia kami. Punguan ni situ orang sipitu ama marhabuk niroha dohami di parujung boluan ni amang boru namion. Alana moru masada bilang-bilang siap punguani alana usar matua amang boru namion. Jadi di sialane dia ka anak boru do akka parumain. Ya dia mah. Dinaung pada dahon mang dohot amang boru di punguani. Dison adong hupatu pahani son ganti ni karangan bunga turut berduka cita di parborhan ni amang boru namion. Jadi dus manang songat dia bolon manang namet meton sesuai dohot anggaran dasar nahutoto kami di punguani las marohamu majalon uli marohamu hupasa tame ritikion wana syakangan ima hupasa tame parma syakangan ate nama itu na Omada, songon ganti karangan bunga siat kunguan peparan putra si itu orang si bituan. Jadi mau lihat mak, diamu peparan amang boru nami nasar matuang. Molo huidahami do retani rohamu sadarion mangadopi ulaun pasar matuaonon gok doroha lasroha. Alai naing banyak tarida disadari rohamu naing tuari-hari mersugut asa totong las roha nami sian hami tulangmu keluarga besar situ morang mohon dina tua-tua silala huru-huru na tu silala naik toba dipuni ni amang baru nami unang arok kemaru tu sudah mu marsale ni roha ate aka puda apa idon nami. Jadi tarsawanima adong hatatat basya kita perang. Jadi tarsawanima dihamu amang boru nami apa rasidodi takas donatuari dihatahon amang boru ta siekok ni rohana sida. Diharorota imasian horong tulang situ morang idok rombongata so dia beharorota abe nata bogok ni rohanta ralih ala sida macalo. Jadi apa amang boru? Gabe tulang. Diharoro nami ditikio. Torok do odoran nani hut namang hutot ima amanami pertugi di tikyor lumobi na sirang munyaw alani naing pasatut ulus holong mahami tu hamu lumobi tu paparan ni damang amang boru nami na sa orbatuan gabi amang gabi itu lu setuju kamu jadi dihamu namar-hamaranggi paparan ni amang boru nami Hami akka tulangmu begejaman Hami akka pungmu tulang ni amang boruon ima situ morang si pituama lumobi na di hutaw rapdo ya kaparbona pasugit naing pasaton holang mahami marhitehon ulos si toro raputuamu pahidon nami ama Roma jima majalo nate isima usima amiro usima te
Kalau boto kami dua anak koni amang boru nami saling jongjong mamuna dua asa upasa kami perhitian ni tanyang nami do akaholong nami merdite ulo sitor rapui jongjong mamuna dua asa upasa kami amang nama lo nami jadi kita tulang asa tersikop adong jo pada nami pahu sorjo uling-uling ambinia gue do perpangiduan Boy Pak Boy. amplop musik coba ala na ino nama pasonang rohani akka poso oke dua mu bahusap jauh nih dengan ini ama dua na pasatu na manatawa ng sampariban arong samparibom yang terbere kamu non ngabe jadi kita nana yang pasatu nilo solong na jaga di jolo teh kita maju perjolo akka anak boru bere mangihu mate jong sone na di siap bona pasugi teh boleh tunga dong akka ulo solong tak pasatu mahita umay pa usor ho amang padel nami agame benda amang namalo nami parmusi bisa nungarade kami paparannya putra tuat situ orang sipitu ama marhite yang bersama Tuhan yang baru nami ditikyon lain pasato nakaholong mahami marhite ulo si talan aku tu paparan yang baru nami yon baik jo musik namang nang sohudok ay botohoy pardude-rude maban ay situ orang naron iya Aduh sana parende terbongkar jalan terbarita malo merude-rude malo musetaheng marah si jong memarkarongcong haholonganmu baik bangma isele baik dahen imalaeta situ mora ala situ arude situ mora arude itahen ala situ arude ala situ arude hoyo abonge ala situ arude hoyo abonge Ay boleh bertuji pasti rojan bikonona situ mora ala situ alude situ mora alude dahen ala situ alude hoyo abonge ala situ alude
hoyong abonge. Oras. Oras. Jadi tersomanima dihamu akapahok punami paparan ni ang guru nami sarmajuan. Ima aka ulos itoro rabu parhitian ni aka holong nami tuhamu. Mula tung somani penabuhi tarpasat kami. Asa titin natin ako pamagolang-golang pangarahon na. Mula tung somani ulos itoro rabu parhitian ditanyang nami do akapasu-pasu nami tuhamu. Amat tadi batama namang koy pasu-pasu na. Matutu. Dahonon nami masohan nilo dinatua-tua buse. Asa baligay na tiyang rumah balgam na tiyang nisopo nung gabi amang baru namion sa rumah tua si Kopdo Marnono alayong gabi ama amu akapoparan na nauposo so ni masani hata sian hami poparan na puta to si tumorang si Bido amalugobi manadong dihutaon rapdo siya pa napasugit malate si Kopdo siya pa napasugit si dorong mo Star somanima amang baru naboy tarpasat kami akahatan na uli na denggan buhut akapabenan nami marhite holong nami tuhamu keluarga besar si tanggang lubo itu paparan amang baru nami nasa rumah Tuhan somanima amang baru Gabi matulang. Jadi ada suatu alusi dihita bila parni tulang tahun. Gabi ni pusni takina. Asal borat tidak mersopat apa teh. Sopatkan. Jadi dinang Depadu bersinaga kepala amplop kepala oke. Jadi mau lihat di mana di Tuhan, mau lihat di mana di Tataluna. Dia muna opung nami raja situ orang seperti anak. Dinam saat kami nak kening tulang bawa di halaman nami. Dibawa kamu na donongan nak keningani. Emen na orang marludu. Asa agak matutu marludu madi hami atur mau. Marludu madi hami akabiun. Marludu nang asa ngapot. Suang somanima emen na marura tutor na marbulung tukisa. Asa marura matutu di hami kadol mau. Yakan na sa marura aso kami marura. Yakan na sa marbulung aso kami marbulung tulang. Di pasang-pasang tor di muna tu hami pakai lengan muna. Di saluh nai raja nami pungoli. Taruni kami nak kirimnya ke pasal-pasal marinteu. Ulos itu orang pun nak pinasang muna tu kami. Ang hiyak matutu di tanyang muna tulang. Saya orang tanpa udah nami orang apit pangkit. Asa totong boy musik. Nauli na dengkian pero nami tu muna apa pun nami. Imas itu orang sebetul raja nami. Hidup na tua-tua. Asa pangururan do ang hutan ay baho. Alay tarutung do ang hutan ay pagkabihan. Oras kami, mereka naman muna, mereka sedang naman talo. Marlibat ganda niya muna apong namin na mga lihat. Alam niyo, apong doli tulang. Nengkero mahal, marsabat dari muna. Ilo na dua otik sepala hatau pula si kujion. Molot be sawadian non. Saban-sabannya kapapumon. Kan satu menarita daging muna tulang. Molot tu menarita daging muna. Oleh nang do makapertodin muna. Amang parkosin nami. Neng borang mahalin marsabat waka opung nami si tumalang doa karapongan. Badamang ma godang sapay. Borang tidak sedih.
Dapat dikongsi natin kongsi sumarang begitu mga siko iso. Ada? Ada? Oke. Jadi sama lima dia muna tulang nandirat na semua orang begitu anak. Ya kasapan nandirat dan namin makulitan yang tulis marbit buka muna kapung namin tulang namin. Maulotin sama lima pahitian yakat sopan nandirat dan namin. Sisi siapa hulung na sa rumah. Oleh sebab dia, sabar yang namanya kapalku, amat tadi batangan nak kau ini pasal-pasalnya. Matutu. Jadi tahu di mana turang kate? Jadi mau lihat Mamang Boro. Ya lima. Lasrohan kami tulang muna situ mora. Dina kugohi kami ada pargel lengon di barsarung ngaduaun ni amang Boro nami on. Rohamu manopahami. Ketuduhan lasrohan kami tutu kamu. Anak diraja bahupuni nama orang jala nama roha hidup na dua-dua ini turun akan kadik ini roha mulai jadi pangurun nami malu pahami di mare-mare hamu jadi nani roheli di pas-pas Tuhan pahami orang ngajalo orang baru di pas-pas Tuhan pahamu jadi pangurun nami nama ngalian asa dupas orang na dua-dua ini sati bahu di nami itu salian orang semahami tulang muna situ orang situ orang nama ngajalo sumpah muna marmo pigan dah pas-pas itu hati hamu akal ini nami yang buruan jauh hugo yami pade Oke tulang. pada nami Betul tulang. Semua ini harus dipertikian tulang. Di Pakadota, di Tonggorada, menang pengarabotan na budari. Opunta Parjolo, Marti Kota Salabuti, Pinukan Parjolo, itu na Barbudi. Namang ihuto donya kita di area na putay. Area Muhammad Maero tulang. Ya kabar tikiano. Takas sama nga tabo tulang. Ia beremunan nga pokor ngiti kijang.
Jadi mga tunggu segala pamalang namin tulang. Morompe. Sama ay dia bukan nomor turing. Nakahubog kita tulang. Morompe dia naman ako pa ni amin mo. Angkat tulang mah. Ang kita manila kasama tulang pa. Sama ni matulang ka din. Gali magali. Jadi kita bapak jadi baru. Ada nakahubog roh itu dison. Roh amang mula partula. Warna nga nakahubog kita. Los power atawa lengkap tuh otak kucina yang baru. Oh, baik na do. Dan, baik Diyos, dibuka hukum nito. Dari mana sama dia tulang nama kusini pun ni. Dari mana tulang? Jadi mau lihat yang mau baru, tak sama mau baru. Dari mana tulang? Ada orang, aku mesti orang di mana? Oh, masa hati kucing aja yang baru. Ya ada tulang, ada. Los masa abang baru mak? Bukan mah, ada. Nggak buka le. Jadi mau lihat mah. Parang sama dia raja nami sama sapanong namin ako. Otik sa pala ataw na bola sa pala bujian. Siti di siapa orang las di rumah. Otik sa tadi na kaupung amat daripada sa pasuna. Pasal sa pa una tulang. Nakaupung kita. Nama tulang. Saya deh. Iya. Jadi memang baru tutudo kami sadaka tulang muna situ orang situ ama di seluruh dunia. Alai kami apa inut apa yang itu akadamang nadi hutama pa inut dulu. Pasajo tu aka bapa nani situ orang situ ama nadi hutau. Torok pa orang itu. Iya. Itu apa? Itu boruna. Itu berena. Situ orang situ ama deh. Dia mau kan orang. Iya. Nama tulang.